Ma'am, good afternoon. Nagkastamit, sir. Siyak aja na pan, di ka naman ma'am nga apply. Ay, Awan kami ngayon, di ka naman ma'am. ay, Win, busy kami ngayon, di ka naman. Ay, Da resume mo, sir. Da ma'am. Pini. Si kani Rodelio Baloran. Ngayon siyak ma'am. Taga San Mariano, Cagayam, sir. Ngayon ma'am. Bale, dagayam ti experience mo mit dituin. Nag-ubra kami ti kuan restaurant tis kadakwan. Ngayon ma'am, ano? Nya pabrika. Ngayon ma'am. Manutawin mo, sir. Datoy. Data. 37 gayam, sir. Ay, may... Nya ti applyam, sir. Conforme ko ma'am noon, niya di bakante. Nya di fit ka niya. Wamit ma'am, all around lakmit. Ay, all around ka, sige. Pwede na ka maamin. Pwede ka amin. Amin na ma'am, kaya ka amin. Ay, single ka, sir? Single pa na. Single? Ato, Ngayon ma'am, single asa ma'am. Ay. Kit, manumit ti anak mo. Dati ko na ma'am, duwan. Kapag mo yung kabel dito, sir, kailangan nga ikabel mo ito. Ngayon ma'am. Ay. Wait lang, sir. Kasi nabasa. Nga dyan ma'am. Hindi experience mo. Experience? Nga pa, damit ti criminal cases. Papay nga yung naramid mo, sir. Ay, pasensyakan ma'am. Naapay, sir. Dami ti kok talaga ma'am, the record ko nga kwa. Apay, anya ti record mo, sir. Jay nag-apply di banger di ma'am. Apay, dati criminal record mo, meet. Di nag-apply ko di banger ma'am, di kwa, di interview jay. Ay. Apay, sir. Kwa nang tinanggap, so ay tinodas ko. Tinodas ko nga dagus at namig nga tinanggap. Ay, kas, diba, sir? Kaya na ibalod na iti kwa, Ay. dua tawin nga na ibalod na kami. Kwagarod, sir, ah. Mangrugi ka tan, marad nabigatin, sir. Ay, Mangrugi ka tan, nabigatin, sir. Tanggap ka. Tanggap ka, sir. Kahit mo pa itig bale? ma'am, nagbali ma'am. Ama, nagbale ka. Nagbale ka, sir. Awan ma'am, nagbalbali. Sumri ka nabigatin, mangrugi ka nabigatin, sir. Mangrugi ka. Awan nagbalbali ma'am. Ano nagbale ka ta, kwa. Nagriga na gubra, Madi, nagbali. sige. Subli ka nabigat tuwin ta, kwa. Tanggap ka. Sige, pangkan.